Mwana wanje mukahumura ko nukwe twagaruka twino mjenyi wetu okorga umure Ruchega Sako neja kubona tuganirira okuba kwatanise nito mu nshonga star zimwe na zimwe kabari yomba korra abantu mbicwe kabyabo kana no buhereza oburupogaho obarukora obwine kwambika aha abantu bitu babutosha mwene twine omwambya ruhanga warije kwa natukomorere ntandeji tukabasa okureba bariyo nibatekatekera bata ihanga bokuba buri yomwe cyari gukora stekate naine cyakwa na gita ihanga konkambuye naba no shabayo gaho ni enshonga bwe ntubinaha munchirize mwakire ayengere kube yanjurira then nabwanyuma tubase okutarikira twakwakira Mr. Byarahanga bebare mnonga nashemererwa okufuna umugisho gubumye gumwanya kandi ndiyo omwe abahereza abakoreza mu Ruchega Sako nijaha kubaletera entanda erukwatagana nabuhereza bwa Ruchega Sako. Yes, numushangwa nkahi aba Ruchega Sako mwamara obwire burukwingana kimuriyo n'umutuhereza then mutushoborera na service izimuriyo n'umuhereza abantu. Bebare mnonga Ruchega Sako neshangwa head office yawe neshangwa Muhanga Town Council omu Ruchega District kandi egisako emazire emyaka almost 20 erukuhereza obuherezo obu kandi obuherezo obu umukubuhereza kwayo egumene buhereza erukushanja uko mataji aho ko ina mataji minje yengambire shaheji twina mataji mwenda twineho main branch eru Muhango mu town twineho Kamwezi branch eru Kamwezi mu town council twineho Rwamuchuchu Rushebeya town twineho Kashambya eri Kitanga Catholic parish twineho Nyaruziba eri Nyaruziba town council Nyaruziba town twine Seas eri Katoma twine Kabale eri Little Rees twine Rukunjiro branch eri opposite na Christ the King twine Rubanda eri Murole muri Rubanda town Murole muri Rubanda district so okwenukwe Ruchega Sako ejire ne hanguha kandi tugumeneherezo buhereza aha abantu kandi nicyo twafuna n'umugisha kugira ngo twije twengere kwemurikira abantu ko kuturu gukora nabo beyengere kufuna abuhereza bwitu. Okay. Abakwatanise nitwe omukubasa kwija kwa celebrating Eid omurkabare afutije kubantu zando mpira na nabasiramu abari omuri Ruchega omurikigezi kandi batiro mukono gw'amani mnonga nabwo ejo tubantu bakuzanazandaho wara wahiko muceka bakakwakira ncyanci manyisa ngo nubamanya eca abantu barukwetenga kandi butosha no cimanya ngo mpira no mugita abantu mbwen ndiyo ni mubuze buzo bitari mwe na bumwe konkana handi hacenza kumbuza anshongezi kwatana nakakwatako akompira kwa guzo musako no mpira baguzana kwa guzo musako bamanyangu na mpira riyo ebyara tiriyo nsako antu bigenderera nenje tiriyo ni kitana aha sako yanyu na nezindi ekibaretiro myaka 2 yonka bundi mwagira amataji garukwingana gato bwinje bwago cantangaza mu like abashana bakora sente bati ninga bine sponsor bebare mnonga namazima Ruchega Sako netana ho mnonga aha Sako zezindi kukira mnonga ombuhereza bwayo Ruchega Sako nehereza obuhereza bwo kubika sente kana no kuguza sente omuku bika sente twineyo accounts zemiringo mingi twineza voluntary savings twineza minors accounts twineza target accounts twinena group accounts so izo zona abantu nibija babiko mu Ruchega Sako kandi muhero gw'amezi nkashatu ntwantu bateramu amagoba so ikicho kandi cyane kibagemesereza kugira ngo bije babike na Ruchega Sako abuko n'amamangu hine kibaro kugobamu aza wansiga dekatambure mukampara mukache. Yes please. Target account. Yes. Endijo minors. Then voluntary. Then fixed deposit. Hata voluntary kabyaza mwe byukwe yamba nishoborera voluntary ejo nergiye ha. Voluntary ni tumayisa ngu noje bika sente zawe katugeze nkerizo bo mukasheshe aho razetagire ujo zakira. Kandi cyo kanjango ni savings account.
savings account zine miringo nizo zombe ninje zo kushobora Very good. abo kuba savings is a general term. Okay. So umukubiko omwe no basa kubiko miringo ejo ya voluntary ya minor ya target ninge ya fixed. Ndaicho mtwaro chanje mukasheshe shahisha tsumbanizire kuchachira. Eje ne ya voluntary. Then minor is Then kana n'ekindi ahari je ya voluntary twinoho na nobuhereza bwa mobile banking waburya umuno otambura noza Kampala wa yetage center amahanda otakaburabura kosa obuhereza bwitu bwa mobile banking no kosa code ya *284 *266 hash esente ziruga account yawe mu Rukiga Sacco za account yawe ya mobile money ukora ibyo urukwenda gumizamo. Wow. Yes. Okay. Mainane je abana ninga. Ne abana. Abo kwa nabana nabo nko muringo gumu go kujangu abana bazo musako umwana kwa kura yasanga wabenumbikira account na mama na tata bakanyuguriza account so shime kugumiza muri kugikoresa so umwana yego kwebikira akiri muto so kija already wa mutiro umuhanda go kubika wagira mu system hati mbwe nashanga ibintu byona byanguhiye so takagumero muza kutwatimwe na ura target at target ni ho nimba ni kwatari target account target nizi nahurira option sasire kambuzi kineshanga target no kujangu no yihire kujangu neza kuba nimbike sente zikwingana zituburizo nyina naja muntarget inzire motoka so ni neza motoka it is about how much per day. It is about ni shashura ni mbika zinga hiburi izoba no ye target ye no ye hkomo. Yes oje tinyo ni mbasa kwa ni mbike buri izo then ozibika. Okay uherezo bundi ikirungi cyeco no kujangu na namuherwa amezi ashatu nabandi bakutera muki amagobo account zone zinagamba. Yes. Okay. Then ubundi obuherezo butwine kuko nana kugambire waza kundi ndaho kacho wishemwe twine butuma bwo bashubuza hadakikeji twaza kubanza tubwakire turagaruke nza kushobora byo n'ibituru kwenda iwacere nitwa wa program ya sisimuka twaza kumuraho kace tikina baruciga sako bariyomba tuganirira obuhereza bwabo na nakwa kwatanise nitwa bikwatana no mpire utuje kwa ntuzana hagati yitu n'abasiramu aba ruciga katumure nitugaruka. Webari wotereho aha program ya sisimuka tuyo twara chap twine mwambia ruhanga ukorwa mu Rukiga Sacco kandi arimuna tutangaza aha migishe yitu no kubasa kujoininga sakeji ebituru kushangayo obuhereza bwo nobini mbere to bware abantu nturonda za Sacco no kugira ngo zituri hihi kandi ntwantwe na mute yakasente then handa hace twije tushabaka sente ngene muteza arone party ya arone je yemerireta bantu watangazaho naho turebe ebare mnonga kuko nabagambire twatandika no buhereza bwo kubika kandi ati twino bundo buhereza obukwatirene na loans twine loans zemiringo mingi twine loans zo bushubuzi twine loans za buhinji twine loans za school fees twine loans za boda twine loans abakuba barya bahinji bakwenda kugugira ebikwato ebagura ha farms zabo nabone babasa kwija tubahereze set twine loans ezebina ezimbasa kweta group loans twine loans ezinkubasa kweta ngunezo kutebekana somuka nga home improvement then twine hona loans ezitukwereza abacyara na neminyeto then umuryezo loans zona nyenda kumanyisa ngo loans ntwereza maximum loan ya milioni 100. Yes products ezizana kugamba then amagoba ntwereza kuruga aha maximum interest yitu ni 2%. Then is per month or annually? Per month. Then interest ya hansi ni 1.5. Kurijira rone ina ninza kwihaye. Yes. Then ezrone zone zinagamba oyinshime kubano boyinebi waza kujitunga. Yes. Ber general. Nkoko kutimanya
omusako noboine kuba noboine mugabo shares yes shares so ntwantwe nangu bulone yaraze kufuna oboine ubuceka 10 aharigana shares 10 ubuceki kumarigana that's 10% of the loan that you're going to get. Arone yindu kutwara at least mbaye ne shares coveringa 10% ya rone. Yeah. Okay. Then abo kujangu ejinayo nsako ntwenda to take mu abantu mutima go kubika na sako yabo ntwantwe nangu obubikiro buceka mukaga aharigana 6% still ahabwa lone ukuza kutwara kandi tuba batabikire mbija kwakira zi watsenga then ntwetaga still ngo umuntu oboye no musingo kandi kinkwendo manye no kugira ngo umusingo azandi umusingo barambe hompora umusingo ntantumanyisa yitaka mwene kintu cyo kutekaho kugira ngo nyicyakare wagira kuko wateganisibwamo at least twemerere ubase kuguzwa bene haruga mu sente za sako yes then umuryecho kandi cyina enda kumanyisa no kugira ngo kikwetagisa ngo ogumusingo bogwine kabare rukigane ngaki rubanda nobwo kubugwine kunuye nitwije yes ngwenu otaka buzabuze bwa hari yecho nituje kuno turambura umusingo ogwe tukwereze sente ibintu byawe bigendo mishi so kandi ushimye kubana uboyine ndagano yitakeryo ningashi oyine chapa nitakariyo ngayo motoka banyakiye tkureta za pichi ebyo bintu bikutambura tukicira kubukunda abo kugira ngo byo umuntu nakikwereza hati nyicyakare ushanga yiwatsije kitaro I get it but twine munana bwaruno zobuke ubu tugwasta kwetaga musingo yes batakwetaga musingo maximum rone mutwara 5 yes ntukwereza ronejo ndeba mishora ngutinde umushuma soronga zo in business kandi okubasa kubona nabe mastira bari mu business ejo bakubasa kwemererera then ekindi kinabanyenda kukumanyisaho no kumanyisa abahurikiza no kugira ngo loan za rukiga umizo barimo amazoba abiri no fina sente izoba eruwaguraho form tucha tukurambara izobe ryakorataho twetangwe bya kiresete mwenjeregerera nabancire karenkeze shanka banizire nchakari nimba natunjire sente munonga okay so then ekindi kinanyenzere kubamanyisaho no kugira ngo nobwo kuba oyine loan kunuya nobasa kubuza nari ya loan nkagirira kuniya mbarra haturukiga neza yonte koko nanakugambire harohereza bwa mobile banking buri bunana kugambira mu kubanza then habona twine n'ubundi abandi abantu abo tukwatagana nabo nobasa kwija tukwereza accounts za Centenary ninga DFCU wetekeho sente zawe stina bene zika account ushashore rone yawe ugumize muri ibintu byana biboneye tekaho munanga mwe bari munonga target yanyu yo kujanga mukwatana senitwe aha bombiro kutiriwe nza kuzana na nabasiramu umurkabare target yanyu ni no kwasiza ahananka ahamuyaga nko mwamuzi we bari mnonga ikigenderwa nikiya ikigenderwa kitu mnonga ntwenda kusima n'aba vision group abo kutwereza go mugisha kandi ikigenderwa kitu mnonga no kugira ngo tube n'abantu nisako y'abantu kandi umuringo gume go kuba n'abantu no kugira ngo yijumbiro mbe bakukora so babineho nk'ikiciro cyabo cya idi tukakejumberamo tukabeta kugira ngo tushemererwe nabo kurabira muri yo go mupira really n'ikintu cyo muhendo mnonga ninja kubatana santana nabandi ahizoberyo ndenje kitwine kubantu expectinga okushanga okumanya ngwaba naba nabarukiga sako in case nabanyenda kuganira nabo nimbasa kuganira nabo ninja kubatunganta ninja kubacenganta twahikachishaye we bari mnonga ikinkwenda kwamiza neki iryizoba ahachishaye ntija kuba turuho kandi ntija kuba no kunana kugambire ti ogompiro guruho ntija kuja gureba kanangwa na nekindi ninyeta nabantu bona aba rubanda kabare kisoro nanakunuya mwije tuhagire abasalamu bana bashemererwa tube nabo kandi nimba hamaze kugira ngo iryizoba acishahe cyo ntuje kuba turuho kandi in case
ko kuhikayo kenda ubuhereza bwitu nobasa kufuna esimu yanje ni 0781 462 794 nanye ninzandika makutora rugamba kuzimbuza bobo bayitabanga 0781 462 ina mukaga 2 794 mushanju mwenda ina. Okay. Ningashi kokuba noyenda kokuba stilo kwenda kugamba ho na general manager no basa ko message 0 mushanju munana mushanju mukaga mushanju mwenda mushanju mukaga 0. Okay. Ejo nayo wagikozesa nofuna obuhereza nofuna ukugamba n'abantu ba Rukigasako ufuna obuhereza bwa Rukigasako. Okay. Okuyawo ine ebigambo bya muheru okabomba bomba tukabasa kuhendera. Webale mnonga ebigambo bya muheru binkubasa kusigira abahurikiza bitu no kubashaba kugira ngo bije babenitwe kandi bamanye ngo obuhereza bwa Rukigasako bubonire bije batwegiteho tubahereza obuhereza really there is what they say umurujungu ngo you will see the difference. Nibija kureba impinduka bamara kwegita aha Rukigasako abo kubuhereza bwa Rukigasako bubonire munonga. Aho takufayo no basa kungarukira mukace aha mataje ganyu abo kubahine obunda atachikwata hakutandika kumanya ngo ebyo bwagamba okubenuzire nano wabo muriyo kandi obundi wawa musigira hachikwatena n'amataje so yatamanyire ngo muriyo nabasa utaraka kubabona. Webale munonga koko natandikana ingamba twina amataji mwenda eriyo kubanza ni taje rukuri tweta main branch riri Muhanga Town Council twine erindi taje rika Mwezi erindi taje rwa Mucucu erindi taje riri Kashambya erindi taje riri Nyaruzuba erindi taje riri Kisizi erindi taje riri Kabare erindi taje riri Rukungiri erindi taje riri Rubanda. Okay. Babare munonga Mr. Byaruhanga obuhereza bwanyu twabuhurura na nabarya hero ko babuhurura. Webare munonga yo manitwe ibintu byo tukubasyaho kumanye byo mbicweka byanyu mukamo kumwine kubantu mkwatanisana nabyo kandi mukabasa kugira intunguka mwambi arahanganye sigamwa mukwata face na wambuga nagati yetawo nomjo tiwo warikiga teyo tati nyonye na kwigurra mwene nuko twahendera tuti asigara mutushange omucishayi omuri Kabare ahizoba area idi abashija banza kuba tubineyo aho mfuteka teka ngo nabo employees babo baza ko bari bamubarije kuba bejumbira umupira ogu nabwo cyo takabasa okutuferwa katuze omukahumuro nsa kwa tugaruka turuganira ashongeza urukutwata aho nk'abanya Uganda ahadachika ezije kwandizkurata utarga program eya sisemuka.